Bok, ja sam Marta Katavić, studentica sam Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i upravo sam upisala diplomsku godinu studija na slikarstvu u klasi Matka Vekića. Erste je otkupio moj rad Tragači. Za mene je to jedan poseban rad jer ne samo da je prošao onako 20 različitih faza i slikarskih slojeva i svega, nego je prošao, sa njim sam bila u različitim odnosima, bila sam i prošla i tugu, i ljutnju, i sreću, i ljubav, i sve moguće. Sami naziv Tragači je perspektiva u kojoj se postavljam u različitim situacijama, jer kad god koja god situacija bila, kad god sam istraživač ili kad god se pitam što ja to tragam u određenoj situaciji, zapravo svijet postaje puno zabavniji i sve postaje jedna velika avantura. Što se tiče Erste fragmenata, za mene je to jedno jako neobično iskustvo. Mislim da je generalno to divna prilika za mlade umjetnike i za komunikaciju, za dijeljenje radova. Meni ne samo da je to sve, nego istovremeno skoro pa nisam prijavila ništa, ali kako svaki put kad idem na trening vidim na Erste zgradi one veliki vjeruju u sebe, onda mi je to nekako bilo valjda u podsvijesti, kao vjeruju u sebe, pa i ovaj put izgleda da se isplati.